enti papa no ayebi ono the 4 years abesisi school that abeye nioma wo buy wo the 8 years want to me amehwe wo so the fair education they will be akọ school here no ka se 4 years ye fa mu man enti 4 years no ba ne wura the papa bi oba beye wa beye bi akọ eye oye ni yanka ye ntu no enti ono ba me ne beto man ya bra ya bra nyezi wa go fa de 1 city oboko no ne times no times 10 ade enti enti sam about one crowd ye nto kura ti ya to pa de o so nto aba ne de no onim ne ye ko uko me mabusha for land ni UK ye ne America ba bia ye de nya Ghana nkwa na ye de obi anko obi wo SSO mfie da etimi da meto ama no me ma etre o nyina so beto ama me be kicho so me nyina so beto ama me sa de beto ma MPP pepepe enye MPP aban kwa ka kwa wan ke ente ya NDC ba ya pamo ye gina hori ye didi na ne ma so yen ma ne kwa so abato na ne kwese abato de me meto ma ba ma NDC because so be in school dan aka wo free education bit ma be entumi ma so eti papa no ayebi ono the 4 years abesisi school dan da be nioma wo buy wo the 8 years want to me amehwe wo so the free education they will be akọ school here because school there eboa but ade ne say the nipa na ye no moma yen kan no kwese Ghana Mahama wa yebi nti esa person sa beto aso no beto afi second come beto na boa my Ghana so eno ano no eno ani e pe thank you thank you bra me dia ba kwa kan say say no amabuo ne de yantuma na na Bawumia because obi ko kama enti a o say o ma show for license enable you ma show ni license na license no be there iti ye de adwuma se am no o hwema o ma skambla krom because Bawumia no ye so na hwe o kitabuta no ya sole aso pepe for so mundi intro into o ma mabuo ni kwasoma free SHS ye pe one this ni na ye pe it obi timi for temabo enkosi press mo obi me twa so aba nti aso no so be license no ye nti ase ana one who see ube 1 by 1 fridge ube timi ma the whole Ghana fridge possible nti Bawumia ne de onu ana ekọ Bawumia senior man senior tienie Orlando eke ada sigima Bawumia mautri kwa Ghana so ya bon pese nyame fa metena akwa no so oba so a free access de ya bre ya sre free access de ya bre BC omo fa grade nto so 6 to 25 wa wantimi anya sa grade no wa fail access omo pia ni pa beble ko guododo omo mu go beble nsuan de ya sre omo grade omo fa sa grade nto enu hia me pa hia me Orlando na kasa no enu hia me thank you Osho strem na okoto aba afi u Ghana ni amanyeko be na afi o medi so awo ya Ghana bato ye kwem ya samo ye pe free education ni ye pe se nkoso na ye nchira akola mu ade yie na omo nsu ade no ma Ghana ni engina emaye na afa de ye ma edran papa enkonkola ni mu why enu ano no aba man afiwe de MPP adukunti ameto aba man MPP ni say Mahama no wabetena konyan bi so da ene say o metena konyan so wabetena so obetena so yehu nwuma wa ye ene ye de beto ne so aba o ba ye o de airport na kosi awowa 36 good years Ghana airport no eho ne ye kla enema nina ye den efui o de kosi awowa 36 years o say amamu onu aye den emu aye den enema bo aye den nti o ka say gu MPP hu fin say airport no de kosi awowa 36 good years no o patre say ye de akoma no on for price ben na mayen price o de mayen no say ne bo aye den che bibia ukoyi ne man uko kra bibia ne bo aye den say force big utwa kura munye utwa emunye o eso so price de bia yetum eye hwan na ama say ne ma we ni na aye den akoba o bazo so a kasem patre yen na ye nya omugidi a o be mayen kokon ketenkete afin ye be nya enkokon ketenkete enkonfam ni nala o so ma yela o se
say baby mu ba mayen kokon ketenkete no da mayen o ye ya na say o customer kire hen enti afiwe pan de Mahama no on pe ba bi ntina wa betina so ya so na hwe ni nyuma obeye ye no eso aba na ye beto ye den ye beto enti ono de on pe ba bi ntina afiwe de NPP na eko omo so memo aye den enya na nado na mo be mo aye din o aye den dada ana se no sa obi ba na nado ama ayi Bawumia ama na obi ba ye to de 50 pesos ye to de 1 cedi biem se ne se me to me ne ma service cedi no ye be ko 8 cedi 10 cedi 20 Ghana enya no na me mo aye din o aye de no ye ko ye nim mo na ye mfie ba na ne me ko soro eti nyo no a e mo aye dia e mu na aye den dada nyo na me mo aye den eti wo hwe agba hwe ba ka se free education wa dum ya papa me bam nya kuapeman enya na do ka me betumi nya kuapeman enya free education ka me tin fa me ban kwa kuapeman enya yize so ba betumi hwe oba secondary school e kuapeman enya yize ntina na de ono ana ekọ okay sha onu bra wa afia ba to na kwese bra pani oji akwase o to so na so system oji ya system ye system ko ba bia ani ye ntu asunsu ko ba bia because ye bre nyezi wa go fa de 1 cedi obakọ na ne times no times 10 ade and system about to enquire ye ntu kra o to ba fiwe ye ntu aba na kra about to enquire ye ntu kra Pabla. Okay, yo. Oba him pacha ni pacha na France. pacha me the nanta chua gift Oba him pacha fear boss December 7. MPP ni so shas na matter oba ho na to oba dem no. me to ama Dr. Bawumia Unshire mo ni me mam you no manya free SHS me sister Manso me no mo so nya free SHS enti ya to pa de o so nto aba ne de no onim ne yakọ ukọ me mabusia for Orlando ni UK ne America ba bia ye de nya Ghana nkwa na ye de Nigeria me kofa ne ma ho ukọ a petrol ni wo ka so be di 3 days because of petrol ni wonti no ukọ munya bi nto no ma ba be fa o utibi di 5 days 6 days no wada obi close enti aba ne de me nkasa me nto e bia akoya ma me ankoya ma obi utibi de meto pa me ne me nuanu nya ye beto December 7 number 1 na eko. Number 1. Number 2 Mahama oba e mo ha man no. Obi ani de ope me de me hu nti na make free SHS nti. Number 1 na. Hey, Mame. Afia hifa na o ha ye kwa ikako. hey, NPP o. NPP o. Edi ani say free ATS ni e. Ya nya abae. Nyame adum ya nya kwa ho atena. Na ya tititi ya re kakra. Ya tuma NDC sesi a. Mina ya mi ya da pamu ye wa ha. Ya da pamu ye wa ha. Na nso asamba ko ewo mu ni say drivers fo no om je fo am kasa. Om sisi ye. Ka boy din. Enti om sisi ye. Dia so om lodun ko am ya no short na ya kanso na om didi atem. Enti ya imon fo am kasa maye. Why? Na MPP dia eno na economy number 1. Dabi wadi ayu onkoda. Thank you. Tell me about where you kosu ya ofi wana office Ghana to aba man na betimi ya bo man. Na na do ana eko. Na na do ana eko mo bia. Dr. Bawumia number 1. Number 1. Ono wa yo man ye. Ti na na do amamu wa ye mo bi mese no. Ye mfa ta ma NDC for mo mese no. Na be se no. Ye mfa Mahama ensa mese no. Na na do. Na na do. Aduma wa ye no. Ye mo bi mese no. Ti Dr. Bawumia e ba to aso. Nkokwa de nkokwa ye dey. Nkokwa 20 Ghana me bi ato ha o. Okay. Me pedachi. Nti Danado na adwuma wa ye no. Ye ma Dr. Bawumia abato aso. Adwuma pa. Na Nado aye na mo bi mese no. Enti Ghana photo oba ma ye Mahama oba se kura. Muhammad ya ye mpade bi o. A odwan funu ye dey. Dabi. Ye pa brente e be di o ma no so. Yeah, that's it. Ya no asi. Because o hwe amanuhu na ayo kuo ni mu a kuom na aye do bibia ankoso mpunto bia no ayekoso MPP ba mpunto bia ankoso o forget ye youth na ayo street ni so e bre enya kwan na be di ada no me madwen Mahama wo Akufo Ado Bawumia wan mu ni na ye nto mo ntwene ye fa wan embra na o man no na show obi abetima show man ni yi na fa man ba NPP NDC no mo mboaye leaders na won say yan kasa na adwene mu so a et leader ya da enye
kwa want me caution of am say hwe Accra hwe main road hwe street ase light ba kokra no street light ba kokra no bo hwe bola ego na esa to say me kwagina awia ma sa to aba ma obi papa ama na adwane ni oni ne mba adwane ma sa be bread ya aba to no ndem pam no twa no men to yehwe afia bato December 7 ye kwa bato isu NPP amanyuko hwe NDC amanyuko ukiri se anasa amanyuko afra kan ho na fi wo ka se obedi go Ghana so a ebetimi abo ma Ghana tibi ka bato aba edi ama no ya no de one NPP NDC yentimi nkyere de obewini by NPP de onye bi ko de free education aba ye pene sa me ma ko school me nua bi ko free education manage ho enti no me so me hwese nipa na yesi ama ye na ebeboa ya ona yesi ama ne ba so ati ase cause oba ye no o de free education aba enyenye kura na ye wo de o man mu ya de kwa ye pene sa free education no ye pe cause me nua wi school ko be free me ma me nua adwuma yo enti o ko school free me pa na me tu ono bia na me ka school fees ye pene sa why enti ye de say December 7 Ghana front to aba enfama eye Bawumia ni NPP amanyuko no sisa na ye pe no now ye no ye me kura me gina say no Bawumia na me koto ama no enti no ye pe free education na o de oman no omuma munya den man by free education de oman no ho why no ana ye pe we de makasabi abato na ye beto ye hwe asetra mu this time ya e say de Bawumia because why ni ma bebre o fa kanesi o fa pokuase a ye hu ni ma bebre wa de kwan bebre wa ye Mahama bedi president ye hu na mamu na mu ya den na mi say ko store ni ma bebre say because of do so ba NPP man ni ba so no ye nya ni ma bebre mi nua ma ko school bebre what I say na enye je say obi betimi ko school ba obi timi de 8 years abe free education wa ya de 2017 Mahama bedi president o ka say 2017 minimum date no make us 2017 no it's 2014 2015 or no obey president ka say school no on farm have then time no etwa 8 million border etwa 8 o ka do farm have dey no mu twa 6 million so farm have one time yen 1 year but obi tim the 8 years abe free education wa ya de enti meka che Ghana for say yentu amanema Bawumia ma de o meto aso hwe ma meka say me sure first I got to people that go salai and then me people say me timi twe from e turn online e do ma mo de ben e to me eti wa ye ni ma be bre but what I say when you bre Mahama we problem ka ma Ghana you know Mahama e problem Mahama we problem ma Ghana obi oso oba ma Ghana nko so akọ say o ye problem ma Ghana me nche mu Mahama ba ye be sa e ho be sa chire ma me nche Mahama time na dollar tie Mahama time na dollar of form obetwa teachers allowance nurse we dey otwam but na do time say my dey kwan otwa alawa what I say etie beto ma Bawumia ba me ka say be sure me pa say Bawumia to say o ma na o mu yo street ye toss okay what I say so don't say be talk ye to dey kwan ba dey person Bawumia chese man say on hwe ye na my baby ye dey enfant pande ba me ga my baby asasa ba kwan ha dey on fa my ye why is that no nyamo ye ani dey station no be ayoko no pa ye ye ni be ayoko because so dey kokwan dey timi nko aya na ye etu ha no on chemu mienu me half ye fa to ade ye ni enko so aya dey emu o man ni ye boss afia wa 27 afia ready so ba to ba o sha manyeku afia one afia se betima diga na so to ba de ama no minua me de man ni ko ni de e ya honti okay nti ye change me why yes is am boss ai ajuma ni de no ano no ye bre ye na bre
by the BNC ever try no so hwe moment try ba onua so hwe okay ne hwe se be cost because free education no so dey wa ya boa e pa nti dia me mesra mo ani say moment to man na do okay ne hwe changes why because 4 years ne dey mama want me hwe 4 years no dey bi em no be nipa na gasa kan 4 years into 4 years no wo be transfer dey na be into mo ba onua so nya dey entu aso because ni hwe dey changes ni be ba si hwe no so nya ye timi change am body because ye jina do ko mi wa omu pamu ye because lolu ko wa ye jina no come dey ye o pamu ye si me she ja wa enfa ni e ko di ya da so yo nigga ya me da so our Kantamanto market ama me pachari dey mo afri about December 7th MPP NDC afi won na ji ko promote pacho me na meto ma MPP visa nya MPP aban a me fi obi anko free access da obi anko obi wo access o me fie da etimi da meto ama no me ma etre o mo nyina so beto ama me be ki short me nyina so beto ama MPP me sa na beto ma MPP pepepe enya MPP aban kwa ka kwa wan ke yente a NDC ba ya pamo ye gina hori ye didi na ne ma so yen eti MPP aban de beto ama ne beto ama ne china thank you asama akar me so me dia tuso sa December 7th MPP na number 1 anwa yo about to pachari from say me pachari from Rebecca mama Rebecca if free about December 7th MPP NDC wo komite infa na eko me pachari ko MPP onchire mo ni say minchire mo ni say MPP for mo ba omo de niama ba for buy or the health insurance buy na na do so the free education ba eti me metuma ba ade ama Bawumia December 7th Bawumia na eko mama de mo mpem bia ni ho betimi ansa ya adwe ono kra de na niama na ode ba no kra ye huso tuba wa economy no ni huso eti Bawumia na eko yeah that's it thank you MPP na eko number 1 ye de system ye jani ye gina because ye ni say MPP ba ye nya bibi pepe bi afiri ye manum na mutitifie no mu nko school na so MPP ba ye free education ne graduate obi afie enti ye de wan ye da se be ye manum so be nya school akọ no ma nya dwuma papa ye yeah that's it thank you so free education de aboa ye ne ye di bia ne ene ensuema ko free education aboa ye papa eti asemo me toba abanema ayi Bawumia ne Bawumia so beto na ado adwuma na wa ye ne so every say wa meto so na adwuma na wa ye beka wuram eti ye mo me nyina ye fa twi ene odo ne goto abanema Bawumia na bibia anko boko that's it good yo ambacha afia about December 7th afia wana oto aba ede afa ye to aba ma Bawumia na ye to aba na ma no obi a hwe so beto aba ma Bawumia sanse me de minim hwe kra no mo de free education aba enti yanhwe na ye nto aba mfa ma Bawumia baba beto amamu no so amaye me da se right abusha sabre uguso o hwe adepa TV ayo so na ye from say ye from Auntie Jennifer mpache hwe afia about December 7th MPP NDC afi ko mo chai fa na kire me pacho eche Bawumia esanse Bawumia ne na Bawumia bebre amaye ya batanse ne ma free education e de ambiom na aka enti ye nyina bebochi ne ato ama wo okay that's it yo sabre de rege say afia about December 7th afi ko mo ti wo so asema hefa na to ama Bawumia free education wanna wa makuafo ani age wa makoko soro enti Bawumia de ono an ye to ama ye number 1 na eko ono an eko bibia no betima sawa dabi obi ani wo betimi asesa madwe ja mo mpem Mahama so bi da pacha ne nko ho ye frame Emmanuel Kwajo Japan okay me pacho madrafu mfe bebre na maja na maba moto mu mesre sese no police for omo haye any moto ni driving sem aha ye car kwan moto ye twa insurance ni roadway na sifo ba omo moto ade no o ma je kwan ni nyina fa sese no o fa bebi kura no o nya kwan mfa kan so no ekita break anytime bibia betima happen o kan wona akunkum amanfo eti ye de sre Ghana mpenifo se omo bobodi na omo ye den omo hwe na omo yi si market ma adwadifo no na mesre mo pa thank you oh ready so ko top ya na eko abande eto am MPP omo cho mo 10 MPP na be
Yes, some NPP and the Mimi near free education. It's NPP now. NDC bar, free education. That's you want free education. Then one year per why and one echo. What's your brother? December 7th about to be so say if you want to about them. As for this December 7th, I'm going to vote for Dr. Mauduk Mabia. The reason why I want to vote for Dr. Mauduk Mabia is that he has really helped the country because our time now your child school fees for SS. But and then some of the free education about, and if our brothers and sisters are able to go to free SS there, you vote for him to go. Thank you. Thank you. Okay, boss. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you will know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no.